Haka step jongka arpu pratarik risau arja arpu ar kala jiakan san ngejing plu ding hayo shilong lai bukra kumba haka por sau baje men step barna kani jing plu ding kala wan ra jing dulor ya shibon teli ki dukan ki badan hate kayo kani jing plu ding kala jia halendat ka janai collection ka badan shilan ter da ki dukan jor Kipulat ke Fire and Emergency Services tang Mario jing tip kila her sakate jaka ban tem ya kading. Hakawai pat kaliang kipulat kalat mukra kidang wat bat tokit penya ya kadaw kepala lamsha kani jing ploding. Ka Dr. Ambreen Lingdok ka MLA ke East Shillong Ru kam hadien kalawan ban mi sakate jaka bat pentip bakalai keren bot menteri rang ba ka jelami gelaya ukon rod ki sangma halor kani jingja. Kalau ong bagi dan palat prap south li kinong di jing di kibla syakta na kandeng jing pluding bat kedor barsnong UMDC bat makahi kin sa syong perkhat kenuban ajaka di jing di pat iki bor ke bagi Porki baik ini waktu nak ke police department ketika cinca jangan ni kencing raja por sau baje sau durai gitu tambah ki baik ki opertif hadu por san baje gitu dah kala yang keding kata ni ke por maka kerja ni kencing ni keding na ong syai ke baca bakal sedang ing nadu kaki ong sau baje whatever kat pendawan ki baik ba try ke san steng guna kat pendapoy bulan di kadu step wilayah firefighting ni dilala pakai sistem ni keding jika baar pada tolong ba wilayah yo hendet pania grand body chief minister ngala ada wilayah don video conferencing chief minister menyuri ini jinja saubajing ini kadu chief minister de minhampet mentah kadorbar EMDC mga Kipulit, EMCL, the municipal board, ini kenduk sebut, ini saya keren. Ni hapi bandan ke Kenjari location ini kini biang sasise. Naladon lat bentren bagi kontraktor jong kanega site tu ke ini ong kan sempur kumba katsan sni ban ay kanu ka relocation iki hakani ka jong jaka. Ingidang ya pet mentabot kaslong lesing into datar kulin no ang ni hapo kacaka jo kaslong nakapta kita ki prapu sawod kita kinong di jendi bagi jur bagi perishable item iso jur kwai o di lesi hapo kasitayaw sipos ni lakuno kumno kini ki nong di jendi kilade ban sedang biang ya business jongti ingin ya pet ka wage loss ayu nilapan ayati sa markidan na do propusawot ihapet menta kunong inye di kasnong pankendo menta ko baji ngine kendo piang bat nga BMDC lai baji ngine kendo baji siam saw baji try by saw baji tinilala bandon some definitive plan kumno bangin address ikon